Hadisi ya maisha ya kweli sehemu ya 3. Nitanage mwene Kirenshomi mwana Maria nakuwira kageke pakatuleka kalera ko namba 10 yali paka sehemu ya 10. Tegereka kalulu story ya hadisi ya maisha ya kweli umwe kajila echene kaleo matukio mdunia ulingayiwe oluha bale wao baluhulu babona bakawo babonela huluma mwana Maria kitendawili tega nikutegue natale nizane hadisi sehemu ya 3. Tegereka kitendawili tega nikutegue natale nizane hadisi sehemu ya 3. Tegereka hadisi ya 2 kagerera umayo wawosorwa polisi bontwala kusibitali kuchokala kulwa nagachanganikirwa umbagasa au namana hamo umayo ikapiti na shepe kushoka ukogeke twikaraga hamona gabuche basenganwa umayo wane olekine ikipicha yakwe nalinayo nagashikangana no gakumya nagasanga polisi bokoraga nanzengo kwikusanyaga baliyo ya ileo misipibere mwanike nangosha umo nagabuja chanzo chalofu nosimuliwa na numana bagayo mwanike mwena kawola kwa nansomba okwe upela owoloko mwanika lengumbe unanumana kashinaga umwaniko yokeke akachera mwiketoliane yobiri na itine sitoli bonisimulia ungosha mwene kashinaga huyo olensa bione huyo nakantura ucha nakatingwi tete wajababa nagayo suguma nagayo fikiria ruru abe na baba bena buhusiano keruru ukwiza kujekerwa aishamba lise hakayisa aho tugikaragoise nagafikiria sana nanja kuyuhisia ningamo batugubise nanonge jaruru guminyika umoyo ikinane nale natwala mami koti batizonibona makofira nalibisabisa kunwa mawatu umutwego okolaga jamani makanza yonatale nibuja nikwa polisi yalegaya tuwalinda kibadogo baba malemu ungalenga jela ungesibitali omagereza uyo ndejo kushika weni wanasikali aona gamona baba nagakumya gashigo papa mzazi ange alilila konole yomba mwanone binti yangu wapeke nini ulikosea kama yoboko bolaga kesho ukaoba binti yangu wapeke nini ulikosea baka nose boko bolaga kesho ukaoba nagadingwi songo moyo kashina komwanike walilomboliane nagadingwi songo moyo kashina komwanike walilomboliane akayolelo baba kono yomba niboleo nilekano bebe pewiba komayo chimela kemba okashikamae akayolelo baba kono yomba niboleo nilekano bebe nawiba komayo chimela kemba okashikamae hadisi njowongo tamkorea ilelo baba namsimulie hadisi ya maisha kana hadisi njowongo tamkorea ilelo baba namsimulie hadisi ya maisha kana galako kize ayo natale nizane hadisi sehemu ya 3. Tegereka kitendawili tega nikutegue natale nizane hadisi sehemu ya 3. Tegereka bashabiki bane ejitendawili jinicho udogite ujitegua kashango mwaniko yo wale mumyaone kusehemu ya 1 nagiza kumana hangu kusehemu ya 3 kashiwaliro mbuliane neo wibasa ipi ekabiza kakine hange tukula mazingira tofauti
musibitali nani? Akubiza nani? Nubebe shabiki na lemano ina maswali sana. Ila tegereka ka sehemu ya 4 yakelela ina sehemu ya 3 yitanage hadisi ya maisha ya kweli.